Reka nongere mbaye ikaze nanone mwebwe mukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mbabwire ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku wa gatatu tariki ya 10/Nzeri 2025 rwategetse ko Muhumuza Gisele wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa remezo afungirwa muri gereza by'agateganyo mu gihe cy'iminsi igera kuri 30, bivuze ko yasajyanwa imageragere. Ni mu rubanza Muhumuza ndetse na Murekezi Dominique baregwamo ibyaha bifitanye isano na ruswa no gukoresha nabi ububasha bahabwa n'amategeko. Urukiko rwemeje ko ashingiwe ku bikubiye mu nyandiko z'ubushinjacyaha Muhumuza na Murekezi bagomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko rusanga hari impamvu zikomeye zituma bagomba rero gukurikiranwa bafunze ndetse no kugira ngo batabangamira iperereza ry'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bushinja Muhumuza na mugenzi we gukoresha ububasha mu nyungu zabo bwite no gufata ibyemezo bishingiye ku nyungu bwite. Umurega kandi ubucuti, urwango, gufata icyemezo gishingiye ku itonesha no gukoresha umutungo wa leta mu buryo butagenwe. Ubushinjacyaha bugaragaza ko hakozwe irengayobora mu myanya 28 aho abantu 45 bahawe akazi binyuranyije n'amabwiriza agenga imicungire y'abakozi muri wasake, cyane cyane ayashyizweho muri 2018. Harimo n'urugero rw'abanyeshuri 22 barangije muri Ines Ruhengeri na Kaminuza y'u Rwanda bahawe akazi batabanje gukora ibizamini bisabwa. Amakuru avuga ko ibyaha Muhumuza akurikiranyweho birimo ibifitanye isano ya bugufi n'ibyo Professeur Omar Munyaneza nawe wahoze ayobora wasake n'abandi bafunzwe mu ntangiriro za Kanama basanzwe bakurikiranweho. Nkuko amakuru dukesha kimwe bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda bwiza.com akomeza kugenda abigarukaho. Uyu wahoze ayobora wasake Muhumuza akaba rero yamaze kwerekeza mu igororero rya Nyarugenge riherereye mu murenge wa Mageragere, nkuko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Abwire ko mu karere ka Rubavu hakiriwe impunzi z'abanyarwanda hafi 300 zivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igikorwa gishya cyo gucyura impunzi zishaka gutaha ku bushake ku wa kabiri tariki ya 9 Nzeri 2025 cyabereye ku mupaka wa Grande Barriere Goma, aho ishami rya Loni rishinzwe impunzi HCR ku bufatanye na AFC 23 bahagarikiye itaha ry'impunzi z'abanyarwanda zikabakaba 300. Nuko amakuru akomeza kubivuga ku bufatanye bwa HCR n'ihuriro AFC 23 hamwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda bahagarikiye itaha ry'abanyarwanda 184 mu Rwanda bari bamaze imyaka ari impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko imibare yatanzwe na UNHCR ibigaragaza, harimo abagabo 20, abagore 72, abahungu 89 n'abakobwa 103 baherekejwe n'abagenzuzi 4, baherekejwe n'abagore bagera kuri 3 b'abanyekongo bashyingiranywe n'abagabo b'Abanyarwanda. Amakuru yatanzwe na AFC 23 avuga ko nyinshi muri izo mpunzi zari zitunzwe n'abahoze ari abarwanyi ba FDLR bamaze imyaka 40 muri RDC. Ewijuni Byune ushinzwe itumanaho muri UNHCR avuga ko uko gutaha kuri mu rwego rw'igikorwa cyagutse cyo gucyura abashaka gutaha ku bushake cyatangiye muri Gicurasi umwaka ushize, aho abanyarwanda basaga 4,000 bamaze gutaha mu Rwanda muri 2025. Rero nayo navuga ko ari imwe mu nkuru nziza nyine kuba abanyarwanda bakomeza kugenda bava mu buhungiro bataha mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, ariko mbabwire ko RDC yeruye ivuga ko mu gihe 23 gihari ntaho FDLR izigera ijya, uko ari imwe mu makuru akomeje kugenda agarukaho cyane cyane bitangazamakuru bitandukanye. Raporo y'ubutumwa bwo gushakisha ukuri y'ishami ry'umuryango wa bibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ku kibazo cyo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo byibanzweho cyane mu nama ya 60 isanzwe y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu ibera i Geneve mu Busuwisi. Ubutumwa bwashinzwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu bwakoze raporo yerekana ibyaha bikomeye cyane byakozwe n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe itwaje intwaro nka Wazalendo, harimo iyicwa ry'abasivili bishwe na FARDC amakimbirane na Wazalendo. Kuri wa kabiri tariki ya 9 Nzeri mu nama nyunguranabitekerezo yabereye i Geneve
intumwa za Congo zishimiye itangazwa ry'iyi raporo zivuga ko yerekanye uruhare rw'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Avuga ku ngingo z'iyi raporo, umuvugizi wa leta ya Kinshasa yerekanye ko Wazalendo nk'amatsinda yo kwigwanaho, asobanura ashimangira ko ikibazo cya FDLR kitazasubizwa mu gihe u Rwanda ruzakomeza kuba muri RDC mu gushyigikira inyeshyamba za AFC 23. Ku bijyanye na Wazalendo, aya ni amatsinda yo kwirwanaho arinda abaturage ubwicanyi. Kubura kwa M23 nibyo byahungabanyije inzira ya Nairobi iyobowe na Perezida Uhuru Kenyatta, wari wemerewe n'iyi mitwe yose yo gusubira mu buzima busanzwe, yaba ikibazo cy'imvugo z'urwango, ikibazo cy'impunzi, cyangwa se kuba hari FDLR. Nta na kimwe muri ibyo bibazo gishobora mu by'ukuri kubona ibisubizo mu gihe igisirikare cy'u Rwanda kizakomeza gufasha brigade yacyo y'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no gukomeza gukora ibyaha byavuzwe mu kanama mu kanya na Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu. Ibi bikaba rero byavuzwe na Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Congo Kinshasa. Ku bijyanye na FARDC, Patrick Muyaya yongeye kandi gushimangira ko ari ingabo z'igihugu zigengwa n'amategeko mpuzamahanga, ahakana ko ntaho zihuriye na FDLR kandi u Rwanda rufata nk'ikibazo ku mutekano warwo. Ati nta sano riri hagati y'ubutegetsi cyangwa se ubufatanye bwa politiki hagati y'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR, ahubwo amabwiriza ya perezida yahawe igisirikare arakomeye kandi abuza uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gufatanya, kandi ingamba z'ibihano by'imyitwarire n'ubucamanza zikoreshwa ku muntu wese ubiketsweho. Ibyo umuvugizi wa guverinoma ya RDC avuga rero bihabanye n'ibyo ibihugu byombi byari byumvikanye mu biganiro bya Washington, aho impande zombi zari ziyemeje gufatanya kurwanya uyu mutwe wa FDLR. Bigaragara ko iyi leta ikomeje gukingira ikibaba. Ni mu gihe uruhande rwa guverinoma y'u Rwanda muri inama ya Geneve mu Busuwisi rwongeye kandi gushimangira ko ku nkunga rutera AFC 23 ndetse runasaba imiryango mpuzamahanga kurekeraho kuruhoza mu kanwa muri raporo zayo zikomeje kurwibasira. Akaba rero ari ibikomeza kugenda